nia kan press meet te ram leng ham ta na than hem ngai taka thok thin tu te in hun chep tak kara kan ma mo na te re thiamin hun thra min siam saka nang ma ni ne in kom na hun te nang ma ni kal tanga mi pui ne na kan ngai pe mo zong te thil poi mo tak nia kan riat han puan chu na hun thra min siam sak hi kan lom hle a ma sain lom thu ka han soi ani ka thien ti hi ka hain tlo di swer rim rim mangi kha rồi để chia liền ha định chia rong này ha thế là một trường hiện ăn chân nga cái chặt tập bera chu hi pusi lalrin om te lai district congress committee kan general secretary ani tin kabula chu kading lama mi hi pu HCC sap mo ka lai autonomous district council kan MDC le EM te po lo ni ve to thin kha ni lai DCC hi kan advisor ani meka tin cái vì là mà thu hi pu ro chung nunga pawala tia kan riat lai DCC kan treasure ni me kan ni adot le mi hi pu el lalrin oma kan lai DCC general secretary ani tin sin ber thu hi pu je ro lupuya lai DCC kan general secretary ani bok ani when I hian he tianga nang ni kan mi poi mo te ne na in kom ho angai ni kan han ti chan ber chu tun la ya india ram ma mi pui in lo ke lo na wanga kan ngai ven le kan lo pui mek all india congress committee AICC kan ho tu pa kan senior leader pu Rahul Gandhi surat ko tin mak tak maya thiam lo achanti-ra kum ni lungin tang tu-ra thutluk na asiam tamai hi ammak kan tia thil om ai lo tak thil dang lop tak ania he thil hi ama pu Rahul Gandhi ngor be na nilovin India ram democracy kalphung nasataka ti borban na tur le ti chiat vek na tura malak na le phiruk na kalmek lo lang chok ta ni in country ani country tangin pu Rahul Gandhi he kum ni he thu buai defamation case an ti rem thi na sang ber mai kha pe ka han ni mau mai ringo ta po hi thil mak dang lam tak ani India ramakot te le khovel mundanga kot te po hian in rem thi na sang ber hi tu chunga ma anlek ko zen lo khop ma rarest of rare cases anti ne hetianga maximum punishment hanin pek ngal ngot mai hi mi pui ten kan riat phak pia lama hian a chan enge mo tak mai aniang ti te po hi ngai tu lo thei lo ni in kan ria ngai ati thalo em ane pura Rahul Gandhi heti tak maya be ani na chan hi abul chan na chu kum sang ni le som pakua dai to kolar anti khua karnataka da ya election rally an nei na athu soi kha ani kha thu soya khan enga tinge mule India rama ruk rule mi bum mang tam tak te hi Modi ti mingpu an ni tat mai le ti ani chu Purnesh Modi BJP MLA pakhat khan kan nam Modi nam ti ming chiat na ani ti in Surat Kota Gujarat ta dai complaint ta thelu ta defamation case ka file ati amai ro chu anua kum sang ni le som ni le pani khan ama complaint thelu tu ve khan he thu boy hi ngai tu ri lo mai ni sela
da that stay ni ro se ti in angena chu kot poina pom saka ngai tu alo lem lovin a taringa ma se kum sang ni le somni pathum alo her chuaka parliament session a February ni sari khan pura hulgandi an sumdong ton hausa ton to Gautam Adani a hausak na chungchang le athil nei te a investment rang chungchang tele kan prime minister zaum tak pu modi hian in kum kai na thuk tak ril tak mai in zom na thiang him lem lo tak an nei ani mai lo mo hemi chungchang hi chui chia na nga ya ni tia parliament house a thu a han soi chua ta ka khan na sa takin BJP MLA le minister ten pura hulgandi kha an beya thu soi zom na hun po anei le theilova arhan pa thu soi na hun ziak mewa adil po khan khom siam sak ani thei talova achan bernia ke ni ina kan nga ya chuan pura hulgandi an thudik in thu tlat BJP a ho tulian tena hailan pal an hlau mai hi a phor chuak fai leng mayang ti an hlau awangin aka hup turin kong rangin ma an la zuita ani ti hi kan mu dan kan ngai dan ani a chu ngai dan tinget tur tak mai chuan Gujarat kota Surat kota athu buai stay me ka pokha complete lut tu Purnes Modi bok khan hai hon le ngai tu that le adil ta a kot po chun rang taka pomin angai tu zui nga la no sarum takin kan nunglop march ni somni le Pathum khan Rahul Gandhi chungchanga thutluk na chu ti chua ani a thiam lo chantir ni in kumni lungin tang tu rati alo ni ta ane People's Representation of People Act 1951 dana chuan MP emo MLA emo lawmaker danin thiam lo kotin thiam lo achan tira kumni emo ai tam emo lungin tang tura achung thure la ni chuan automatic in a member ni na kha hli sak ani ti alo ni boka chutiang chuan tuna hian pu Rahul Gandhi chu MP po ni talowa Wayanad constituency Kerala si ta hi ti ruin au meta ani hethil hi ama pu Rahul Gandhi a be na ngor ni lovin ke ni mu dan le kan riat dana India ram mi puitam tak puina an ngai dana chuan mimal dikna le zalen na the right to freedom of speech and expression anti India Constitution Article som pakuana clause 1 subclause a injekal mai ra be na le pong sual na po hi ningalin kan ria apoi kan tie be mani AICC senior leader Rahul Gandhi ate ang mi po hetianga jim tot ania rik rap ti tribal an ni chuan ke ni ang mipui mimir common citizen tan phei chuan kan sarkar Mizoram a state ani emo central sarkar ani emo ti diklo na te an laka kan lum oilo na emo mipui be se na te an ti lo tin lo an thu tia man len chulo konga au chua ve kan du po au chua ngam mia lova kan hun rigrapa rabe kan ni huna hi ahlalo le angti kan ngai tua apoi kan tia heng thil te hi Congress party chuina ado tur ni lovin India ram mi pui te hian tang ruala kan do tur nia kan ngaya India ram democracy lungthum ting hing khopa heng thil te hi lo kheng mek ani a pu Modi ale aho te hian he ram min kalpui dan a hian dictatorship lam hi kan hoi deu ni in kan ria hei he ke ni abik takin
nam tlem zok te le Hindu sakua betu te nivelo a mainstream ma luang ve phak lo te tan phei chuan thil lo top khok nia kan ngai ane heng zong ruala I hianin UCC Uniform Civil Code kan ti te po BJP sarkar hian aboi pui le ani ti kan ria Uniform Civil Code ta hi India rama barluina awanga mantir kan ni huna phei chuan nakin loka hian min mantir po antum le ni in alang boka chu tiang hun a thlen huna ngat phei chuan ke ni Christian te le Hindu ni lo rim chu kan che phle dona kan nun phung engkim mai in ro chun thil ani emo nupui pasala in nei kong a te po Christian dan emo kan nam dan emo man thei alo ni to don lova Hindu dan kha kan zawaya barluya mantir kan lo ni don ani a heng zong te hi mi pui ten thei top chua trang ruala kan do hi angai ani ti hi puan chua ve atul kan ti a voina chu tiang puan chua na hun tha min siam saka wangin kan lom tak meu ani kha atlang puya kan han soi du masak chu ani a hey voini a kan ho tu te ruah man na nang ni press meeting min ti lo tin saka kan lo me ma tin voinia democracy ram lian ber khovelina alo thir reng kan kal dan thung kan thir hian keini congress lai district congress committee chuan a lo fu lo tina kan neya chu wang chuan voin hun hi ron mang kan ni a democracy India rama namte nau zok te tung ding tura kan ngai chin te chuan har satna tuna pon kan theng mek ni te pon kan ria a chu wang chuan voin hun kan lo mang ani ti kha kan han soi ni ta sela kan halam hun lom tura po mi pui te hian he democracy tung ding zel tur le tun BJP sarkarina akal pui dan hi chu kan do tlan hlom po apoi mo le in kan ria a chu voinia press conference kan nei chan pakhat ani